Ugoko ne kwa Kikuyu podcast. Muthenya wa umuthi Rigathi wa Gachagua ne guthiite kuria mwena wa Kajiado na ni acoka o ringi Kajiado thiini homecoming ya mundu retwo David Paseina, DCP Party chairman. Niki Gachagua arathi Kajiado o tirita ria mbere, tirita ria keri ona tirita gatatu niguo gatorehau ekore Kajiado. Mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua ni athekera Ruto na njira nene muno ati ni uria aregetwo ni andu a gwake kana ni Kalenjin. Rigathi wa Gachagua arera Ruto atiriri, nducoke kuria uramenyerete, ithe ndwatiganirie andu aku, nducoke kwi kone kuria kwa kana kuria Nyanza, nduthie no kone go Mount Kenya kuria toire uheaga andu mbia Nyanza kuhingura project na kuria kungi, ithe ndwatiganirie andu aku, urenda atia? Rigathi wa Gachagua akamuthekera na njira nene muno. Nigura tuigue video ya Rigathi wa Gachagua, and Rigiji is very happy. I think God is fighting for him. Mathao maria Ruto amuonirie nake Ruto mathao macio nimo aronio ni a Kenya na to a Kenya tu ngina andu a gwake, na gutire undu muru taigwa ora rejectwo ngina muci. The moment you are being rejected muci ndungihota kuma na nja ati ukurehe andu angi. The worst thing area Ruto arekire muthenya wa ira ni kwaria ati kuria kwao andu matiyandikithia taikia kura and so on and so forth. So andu arengi macenjia ukuhoro wa kumusupport no magacenjia meciria mao tondu marona ona kwake ndendekana. Kituigue Rigathi wa Gachagua akiaria ndamuigue uria athekera Ruto ni undu wa kuga ati andu ni maregete kwiyandikithia kuria gwake. Rigathi wa Gachagua akauga atiriri, tutikandi na tutikwere community ya Kalenjin na uru tudil na Ruto as a person. Eno video ndamenya gitwekena muno. Subscribe thini wa channel ya podcast kana uko niko ndakora maundu mothe ungikoni wendeta politics ngora ya uko podcast ninge ngora turore niki Rigathi wa Gachagua egucokete Kajiado niki ma region niguka turore eno video guys. Mimi nimeshangaa, nimeona William Ruto analia machozi nyumbani pale Bomet. Amekataliwa na Wakenya wote, amerudi nyumbani akiwa na aibu. Watu wanamusikiza pale wanauliza, kwani ulienda wapi? Unakujaga tu hapa kanisa na matanga, mbona unakuja na machozi? Si uende pahali wewe unashidanga? Kasongo amekwama, Mandera, Garissa, Wajir amekataliwa, Magharibi amekataliwa, Mlimani amekataliwa, Wajaluo wamemsoma, wamekataa mambo yake. Amekwama, amerudi nyumbani pale Bomet. Alikuwa analia pale kama mtoto mdogo, anaongea kinyumbani kikalea na lia. Oh, sasa nitafanya nini? Oh, nyinyi mnasema tuta hamuadikishi kura, mimi sasa natembea nikilia. Hawa Kipsigis wanamwangalia, wanamwambia si urudi pale kwa Wajaluo, si urudi pale Mlimani, unashitaka ukipea watu pesa. Sasa ndio umejua sisi tuko na maana. Hao Wakalenjin wanalia kama Wakenya wengine. SHA haifanyi kazi kwa Wakalenjin, barabara hakuna, stima hakuna. William Ruto abandoned his people, the Kalenjin, when he abandoned the rest of Kenya. I want to plead with the people of Kenya not to blame the Kalenjin community for the mistakes of William Ruto. William Ruto akuwe judged as a person na makosa yake isibebeshwe jamii ya Wakalenjin kwa sababu wameumia kama Wakenya wengine. Guys, ucio ni Rigathi wa Gachagua agithekera Ruto ni kuregwo. The person ya mu impeachire na keriu ni ambitie kuregwo. Ngai nake ni rihanagiria na ihenya. Ngai ndetagirira wathire hagirio huko thi ona taumite gitire kia ona taikitie tamu imwe ona tanite miaka ire Ngai ni ambirie kureheria Rigathi wa Gachagua. Now niki Gachagua guthie Kajiado niki tirita ria mbere, tirita ria keri, atiria gatatu tunete ni athiete ria mbere Kajiado, ni tuonire anathi kanitha maita maigana na Kajiado, ni acoka ningi niki
na bemwe kwina undu Rigathi wa Gachagua athomire. Besides kwendekana kwanyu mucii, for you to be strong ni ubatie gukorwo na support ya tyranny of tribes iria cikoragwo na namba nini. Ka tyranny ya ni kuri hinya wa gusupportwo ni tribes iria cikoragwo na unini wa andu. Raila asurvivirie uguo. Ongerera mwena wa Nyanza gutie na support nene, gutie ani aiki agura aiki. But how did Raila survive? Asurvivire through support ya kabira iria ingi. Kimenya gwake Nyanza ari na kou ndauko na hinya, agipenya Western na njira nene muno, ayuka agipenya Coast Region, agicoka agipenya Ukambani, Nairobi ni apenyete na hinya mwingi muno. So Raila ari na support nene muno tondu tribe yake ndena andu aingi, agietha other tribes, tyranny of other small tribes, moka me hamwe na mbeo ikaingira. I think Gachagua has learned that strategy, that besides me having mountain behind me, ni ndabatara go supportiwo ni andu angi. Na kiona riu ni aingira ma region, na ni ukuona ni aguthi akiingira kuria kungi agiethaga support. Na undu ucio ni undu wa bata muno tondu nake koguo ni gukorwo na hinya mwingi muno. Na already ungira kuria kwa Mathai ni ta gwitikirite Rigathi wa Gachagua. Ungira kuria kwa Kajiado ni ta imwitikirite pio. Kurita na agithie muno ni Naroko, na pia Naroko ni iro apenye. Ungira kwiko ni kuria mwena wa Northern Kenya. Northern Kenya thaici ni mundu maria Rigathi wa Gachagua okiria kiaria ni mambitie kurega Ruto na njira nene muno, ni mambitie kumurega na njira nene muno. And this one tactic, and Rigathi wa Gachagua is genius in politics. Okite kautha tactic ya kumenithia Ruto kwi andu acio areciragia ni makamu support. Okite akautha tactic ya kumenithia kuri andu acio, and it's working very well. Kumurirania na andu acio aikugutira maendeleo Rigathi wa Gachagua, akamatariria maundu maria mothe ameriire. Kuria mwena wa Kajiado naguo ndona agika mwereirwo mukirwo giki mukirwo kiria kingi, no riri hena ndu mwikirwo aca. Tondie kwa Northern Kenya okire akihura andu atongoria kuria pio, guti ndu mamekeire barabara mereirwo bado, and so on and so forth. Kuria kungiathi no uguo. So kuria Ruto ecigine ukona numbers cigathira. In fact eheririe vetting ya andu kuma Somalia kuvetwo makigira bũrũri wa Kenya, but then it is doing nothing tondu ndeguteithika. Abati gucokia vetting iyo, arudishe hiyo vetting tondu oneheria vetting hiyo, maybe ecigie work in his favor. It's not working. In fact andu akuria ni kuna mararira tondu andu angi maraingira Kenya maoka ko the scarce resources iria menacio maoka ningi kumaninira. Ere uguo ni gutari cionire giji tona ya thiete Kajiado muno ni ambite kurehe other small tribes thiini wa mwena wake, and that's a good strategy tondu undu ucio no kumwe hinya mwingi muno, na ni akota hingo yothe arithia handu ni ararahagia na hinya mwingi muno. Uguo niguo wikarite, uguo ni Waiku podcast. Mwani manyu raiko inyue murona atia uhoro uyu wa Ruto, murona atia uhoro wa Gachagua guthii Kajiado itirita ya mbere ni acokete kuo, inyue murona atia? Ladies and gentlemen, uguo niguo wikarite, uguo ni Waiku podcast. Mwani manyu raiko inyue murona atia? Thank you, God bless you guys. It is what it is. Subscribe, make sure you hit notification bell igethe ndekira video ugakorwo we wa mbere kumiona. Thank you, God bless you.